Ona thengia ya thirikari gutangatha ati ciiko cia kugimaria mwana wa muiritu ni mugaru na watho, ciiko ici no irathi na mbere gwikirirwo ni nduriri cia Pokot, Ilkamas na Endoris kaunti-ini ya Baringo. No ndu wa kieha ni ati nginyanagia na riu atumia aria maikitie miaka na aria magikorwo mahotete gwithema kumana na ciiko ici riu ni marahagukirwo na gukorwo makigimario kia hinya niguo metikirike thiini wa nduriri ciao kuona ati ni mauma gikiro kia airetu na gutuika atumia. Kuringana na nduriri ici, atumia aria matagimaritio matitikirikite thiini wa mihiriga yao na matingitikirio gutukana na airetu anini na aria marikitie kugimario. Wakishaolewa wanakifika kwa mabwana sao wanaanza kudharauliwa na kubandikwa majina ya kwamba hawa ndio wasichana. Ica ikuhi atumia aria matagimaritio ni marahinyiririo gwika uguo ni athoni ao tondu kaingĩ ni maiyũkagio ta atumia aria matakinyanirie ikiro cia gwitwo mutumia. Wanapopika chakula anaambiwa chakula haijaiva vizuri, inakaa kama ya msichana, ndipo mama anakata kauli na kwenda kutairiwa kwa sababu sasa hivi imeanza kuzidi. Wakina mama wanaenda kupaswa tohara ambaye si jambo nzuri. Kuringana na murugamiri wa atumia kaunti-ini ino ya Baringo Gladwell Cheruiyot, ciiko ici cia kugimaria mwana wa muiritu no muhaka ikinye muthia kaimana kuhitukira mathomo ma mathina maria maumanaga na ciiko ici. Cheruiyot arauga ciiko ici ni cikoretwo ikiima atumia itio iria cimegie na makanyururio thiini wa mihiriga yao. We need to know how we can approach the men who are married to young women so that we can actually make them accept their wives the way they are, to believe that they are women enough so that they don't make them undergo this unworthy right. Mweneni wake munene wa gitaru kia Rift Valley Wanyama Musiambo nionanitie kwaga kuiganira gwake kumana na kuongereka gwa ciiko cia atumia kugimario undu uria utaronekaga matuku ma hau kabere. Musiambo nyarutite mukana murumu kuri aria makunyitikana magitheremia ciiko icio. We want to say it very clearly kwa wananchi ya kwamba ukeketaji wa wakina mama ni kitu ambayo haiko kwa sheria ya nchi ya Kenya. And therefore when you do it ni hatia. And when we get you, we will definitely make you face the full force of the law. Ona thengia atumia kuma icigo ikia makaya mao matire na undu mangika magitigara gukirirwo mihiriga-ini yao no makoria thirikari itacukie mituki kuhurana ciiko ici iria ithiete na mbere na kuongerereka. Atongoria aya mararagia thukuru-ini wa Eldume kuria makiria ma airetu 120 marathomithagio mogwati maria maumanaga na kugimario kwa airetu. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Wanjiku wa Waweru.